Lingabe linjani balaleli? Okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli weMthwakazi Republic Party. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukukhuthaza abantu bakithi bonke abatholakala eMathebeleni North, eMathebeleni South, koBulawayo le Midlands, kanti labo bonke abantu bakithi abangaphandle kwelizwe abasemazweni aseduzana njengabo South Africa, oBotswana, oNamibia, ukuthi aba-register endaweni zakibo beregistela ukhetho oluzoba khona ngomnyaka ka-2023 ukuze sitholakale singumthwakazi sivotela iMthwakazi Republic Party. IMath North kufakiwe izindawo lapho okukhankaselwa khona kumbe okubhaliswa khona ukuvota. Ngunanzelayo ukuthi khathesi kuvula indawo ezinjengabo Lupani, ubhodi eMathebeleni South lakho kuvula indawo ezinjengabo Gwanda khona ngale, la koBulawayo khona phana duzane the trade fair eFamona okulama office ezekhi. Mhlawumbe kusiya phambili izekhi izovula lokho esingakuthi ngama-mobile registration centers ezabe ibhoda izabelo zonke ikhuthaza abantu bakithi ukuthi baregister ukuvota. Siyalicela-ke bantu bakithi lonke siyiMthwakazi Republic Party ukuthi siyazi ukuthi abantu bakithi eMathebeleni laseMidlands bese bediniwe ngokuvota bezitshela ukuthi kuyafanana ukuvotela iZanu le-MDC yakulo jintsho. Kodwa-ke siyakhuthaza, ngiyalinika ingqobe ukuthi ake sizameni ukuregister sivotele iMthwakazi Republic Party ngomnyaka ka-2023 kuma-election azoba khona. Thina-ke siyiMthwakazi Republic Party sizophatheka kuphela kumavoti okuvotela okhansila lokuvotela o-member of parliament. Sisukisela iMathebeleni yonke, iMath South, Math North, Bulawayo le Midlands. Yikho lapho esizovotelwa khona. Sisithi thina sicela ukuthi abantu bakomthwakazi basinike lokhu ngesilungu esingakuthi yi-political power, ngoba oZanu PF labo MDC besebenzisa i-1979 Shona Grand Plan le Code Triple X ye-MDC babuye ukuzosithathela amandla ethu singabantu bakomthwakazi. Yikho-ke ngisithi mina i-political power yethu njengabantu bakomthwakazi singayithola kuphela singayaregister ukuvotela iMthwakazi Republic Party, okuyilo ibandla elizwakala libonakala lilwela abantu bakithi bonke bakomthwakazi, kungakhathalekile ukuthi isikhathi samavoti loba kaso sikhathi